Pemirsa Dawa Green mekudang soroh woh-wohan sampun kelimbakang oleh petani ring Bali. Silih tunggilnya ni buah manggis sani kelimbakang oleh petani ring Widangan Jemberana. Petani manggis ring Widangan Desa Asaduren, Kecamatan Pekutatan Jemberana, Dawa Green sampun kelimbakang tetanuran manggis. Mekata pengupaya untuk ngasilang manggis pini becik inggih punika sanik pertama untuk nandur bibit manggis sani unggul. Kaping kali ngawi gunayang tanah sani jimbar, mawinan manggis pacang tumbuh dados taru sani ageng. Selanturnya ni tetanuran nang darajek kesiram toya. Inggian punika sani taler patut kabuatan inggih punika ngicenen pupuk. Ngawi gunayang pupuk organik manut petani sideng ngicenen nutrisi untuk numbuhang tetanuran manggis. Tiosan punika pikobat gulma ring tanaman mangde rajek karesikang. Sesampun 5 warsa ngawit ketanam, manggis sampun presida ngasilang buah. Ritat kala manggis ngasilang buah, mangdes tate rajek kai cenin toya sa pupuk organik. Desak Aryani, Bali TV.